To. Aj, bić se. Bići se. Bježi. Moram vas sada upozoriti da će vas vukodlaki trebati sa svojim oštrim kanđama ako ne opalite like za 3 sekunde. Ajde, odbrojavamo. 3, 2, 1, spašeni ste! Gdje ste ljudi, evo nas u novom videu i danas kao što možete vidjeti po naslovu ovog videa. Kupio sam vukodlak napitak sa Deep Weba. Nemoj mi reći da ćeš ti stvarno popiti ovaj tu vukodlak napitak. Čovječe, bože, bit ćeš cijeli dlakav, nećeš se moći prepoznat. Znam, sigurno ću postati dlakav, ali mene ova boja od ovog napitka, vukodlak napitka posjeća na vukodlaka, znači smeđe boje, pogledajte malo izbliza. Hajde da malo pomirišamo da imamo kakvog je mirisa. Ljudi, kao pokvarena jaja, brate, mili, šta je ovo? Mo daj da vi ovo šiknemo kroz prozor, bježim tamo, daj da otvorimo fino prozorčić i da ga bacim, ljudi, 500 eura! 500 eura sam ga platio, čovječe, nema šanse da ga bacim kroz prozor, ste vi ljudi normalni. Gledajte ovo kak su oni, ne, prosto ću ga, moram paziti, ovo je 500 eura, ipak, ljudi moji, gledajte vi kak su oni to glupo zapakirali, znači doslovno ne kaček na... Čekaj, da sad pomiriši malo bolje. Tebi ne smrdi? Nekako ima čudan miris, ne mogu reći da mi se sviđa, ali ne mogu reći da mi odvrat. Ali lik, ja sam malo prije se ispovraćao u kanti, ovo znači smrdi na pokvarena jao, gledaj kako odvratno izgleda. Izgleda malo podsjeća na kakao, ljudi, smeđe, pogledajte ovo. A sigurno zašto je to vukodlak napitak, ja ću podlakaviti, pogledaj svoje dlake na rukama, znači gledaj ti ovo. Nemaš skoro ništa, ja ću imat cijele dlakave ruke ko vukodlak, ko Bigfoot, brate mili. Ajde pogledajte moju ruku, doslovno nemam ni jedne jedine dlake, zato što obrio sam ruku da testiram, sad kad popijem ovaj napitak vukodlak, da vidim koliko će mi ruka biti od dlake. Znači, evo, pažljivo gledajte moju ruku. Nema ni jedne jedine dlačice, pogledajte ovo, ko ženska ruka, zašto je obrijana svježe za ovaj video, jer čuli ste svi vukodlaci vole najviše biti po punim mjesecom. A pogledajte vani, molim vas, hajde da iziđemo. Brrr, je hladno, ljudi moji, šta je ovo? Doslovno ne vidim gdje je mjesec, vjerojatno iza kuće, ali pogledajte kako je gore mrkli mrak. Ljudi smrzu. Ajmo mi u kuću, Krero, šta mi uopće radimo ovdje? Ljudi, smrzavamo se, pogledajte kako je pao mrak i ja se bojim. Sad, ti ne smiješ dopustiti da ja pobjegnem van iz kuće i da odem dole iza ograde ako postanem vukodlak, jel može? Može. Jel dogovoreno? Ali ti ćeš biti valjda ja kad popiješ taj napitak. Pa bit ću, ali zaključaj sva vrata u kući, zašto ja neću biti svjestan kad budem taj vukodlak, tako da idemo ljudi u kuću. Šta je bilo za se jako bojiš popiti ovaj napitak, a? Vukodlak napitak, jer bi ti postao vukodlak, jer bi volio? To je napitak za tebe, ne za mene, ja to ne planiram piti. Imaš pravo, znači evo, čuli ste ga ljudi, on ne želi popiti ovaj vukodlak napitak, ali ja pažljivo skidam ovo tu i moj... Evo ga. O, da, definitivno smrdi, ali evo ga, skinuo sam ovo tu neku štajl folija i hajde stavimo po strani. Evo da pogledamo ovaj napitak malo iz blizine, znači pogledajte vi kako ovo čudno izgleda, dole ima kao neke točkice, ili ti vidiš, a? Znači, jel tebi čudno, na šta tebe ovo podsjeća, na koje piće, šta je ovo? Izgleda kao neka čokolada. Da, ali ne miriš uopće, smrdi da pokvarena jaja, brate mili, šta su oni stavili unutra? Ja moram staviti ovo u usta, ja moram ovo probat, popiti ovaj vukodlak napitak sa Deep Weba koji košta $500 doslovno. Ljudi, držite mi fige, vidjeli ste kak je vani hladno, mračur da je pala, tako da... Krećemo ljudi, ja ne mogu dočekat, idemo, sipamo usta. Fin je okus, Matijas, čuješ me? Fin je okus, hoš ti provat? Ne, hvala. Ne želiš, a? Čekaj, idem još malo. Okus je izrađujuće fin, ljudi, a smrdi jako, ali ajde probamo još malo. Okus me posjeća ne bi vjerovali na mrkvu i jagodu malo. Ne kontam kakav je okus, ko je ovo stavio, brate, šta je ovo? Nisam sve popio, čekaj da poližemo. Vajeru, šta radiš ti? Ko pas se ponašaš nekakvi? A? Šta ko pas, pa sam ližem ovo. Dobro. A, šta radiš ti? Ruka kao da mi se sama mrda, Zašto ti češkaš, šta? Srbi me jako tijelo, ali kao da imam hrpu. Daj, miči se od mene, Nemam vlaka, dobro, nemam vlaka, gole su mi ruke. Ali jako me srbi nešto ovdje. Ljudi moji. Očito ne djeluje kako. Šta radiš? Dobro sam. Šta je to? Što je ovo? Otkud ti brada? Čekaj, moram ovo obrijat, brate, što je ovo? Čekaj, moram se vi to gledalo, brzo. Dolazi ovdje, idemo do gledala. Mene to... Mene tjera da govorimo.
Jel to vukodlaci govore? Naravno, ček, daj mi mogu uzeti, ne boj se, nećete napast, ljudi, dalje mi ruke nisu dlakave, ali osjećam bradu, veliku glavu. Lik, kako mi narasla ovakva brada za kratko vrijeme, pa vidi ti imaš male brkove. Čekaj, idem da se vidim na ogledalo, stani da vidimo ogledalo. Ljudi moji, what the fuck? Ja imam bradu, čekaj da ugasim flashlight, da vidite, da upalimo svjetlo. Jao, gledajte ovo, doslovno imam kod Djed Božić nakon ovu bradu glavu. Te pripi slobodno glavu. To nije čak i drugčije boje. Ali čekaj, drugčije boje, zar nije moja kosa crne boje, ljudi, gledajte moju kosu. Boja moje kose je crne boje, zar ne? Pogledajte, pažimo moju kosu. Ali ovo tu je... ovo tu je žute boje, ko viking neki, jao ljudi. Znači, oprostite, ruka me tjera samo. Osjećam se jako u ovoj ruci, ljudi, kao da bi mogao grebat nekoga, ali ne boj se, nećete napast, obećajem. Lik, šta ti s rukom? Šta je ovo? Šta je ovo? Kakav je glas ovo? Vratio mi se. Da mi se vratio glas. Ne. Šta ti je? Evo ga, da se sad vratio, dobro? Da. Vraća mi se pomalo. Da, se nije vratila ruka malo. Zašto režeš na mene? Ne znam, ali... osjećam se čudno, mijenja mi se glas. Šta je ovo? Gdje sam sad skotao, ljudi? A druga mi ruka u normalu, gledaj ovo. Gledaj koliki nokat imam, što je ovo? Ogrebat ćeš mi, bit će to. Da, moram paziti da ne ogrejem. Čekaj, mogu ja sad ogrebat zid ovaj? Jel se mogu ja ponašati ko vukodlak, brate mili? Bolje, neću uništavat svoju kuću, ali sad bi najrađe povukao ovako sa kanđama po zidu i uništio cijeli zid. Ljudi, pa ja se još nisam pretvorio u vukodlaka, pogledajte ovo. Dobro, imam dlakave noge, to je istina, pogledajte ovo. Pogledajte mi noge, doslovno su jako dlakave, ali naspram ove ruke, znači pogledajte ovu ruku. Gledajte koliko je ovo jako dlakavo, brate mili. Ocijenite u komentare koliko sam dlakav od 1 do 10. Ne boj se, slobodno ti meni daj kameru. Nećete cigano grebat sa ovom rukom, ljudi, ali je dobar osjećaj imati ovako. Druga ruka pretvori pa zdrobiš kameru s tim rukom. Misliš, a? Ali dobro, ako mi se druga ruka kreće pretvarat, vjerojatno ću pas na pod ko malo prije, izgubio sam svijest na trenutak. Tak da ne boj se, znači ti odmah meni uzmi kameru, zašto je previše skupa kamera, da je bez ne bacim u smeće, da ne pukne, ali da ljudi, znači imam osjećaj koja te mogu... Jes dobro, ali nešto me tjera da te napadnem. Znaš šta, prije nego što se pretvorim u cijelog vukodlaka, ajmo provat nešto. Znači imam i dalje kontrolu nad svojim tijelom, ali jako se čudno osjećam, pogledajte me, znači ne spram tebe koliko sam dlakav doslovno. Hajde da obaramo ruke, znači idemo dol na stol da vidim, daj mi ruku sam da probam. Gledajte kolika je moja ruka naspram njegove ruke, pogledajte ovo. Ljudi moji, bam, šta je ovo? Jel sam ti strgao ruku? Ponašam se već ko vukodlak, lik. Ja spreman. Hajde idemo ljudi, da pišite komentare koja će Ciglan, vukodlak ili Matijas. Još se nisam pretvorio, tada imam kontrolu, ti bolje da me zaključaš negdje, šta misliš, a? Naravno. Zaključaj me u neku prostoriju prije što se pretvorim 100% vukodlaka sada. Hajde da probam obarat ruke. Evo šta je ovo, ne osjećam te lik. Pas da ti ne stavim ruku. Šta ne možeš mi ništa? Bam. Ne osjećam ti, ajde sad 2 ruke. Bam. Ljudi, ne može mi ništa, jeste vidjeli koliko sam jak? Lik, skoro si mi slomio ruku, nemojte više nikad radit. Što? Što? Cigvane, otkad ti imaš sive hlače? Bić se... Bić... Poludio je totalno. Čini se... Ljudi, moram zaključat ga negdje. Vraćaj se, šta radiš tu, nemoj lomit. Cigvane, jesi dobro? Bići se. Bježi. Vraćaj se vamo. Ljudi, pobjegom je, moram ga vratiti u kuću nekako. Ljudi, nisam održao obećanje, uspio mi je nekako pobjeći. Ja ne znam šta da radim. Otiću u kuću, ne znam, da probam ja taj napitak da vidim oko čega je stvar. Evo, pogledajte.
Ja ne vjerujem da to radi, možda on glumi. Nemam pojma, zato što nemoguće da mu se promijenila i košulje i hlače, to me jedno zanima, pa probat ću ja malo. Ljudi, mislim da ću popit malo ovog napitka, ali prvo moram pogledat di se Ivan nalazi, da nije možda pobjegao negdje, da je nekom ušao u dvorište, napao nekog. Provjerit ću. Ljudi, ja ga ne vidim ovdje, bio je negdje ovdje otprilike. Sam se nadam da nije pobjegao iz kuće. Nadam se da nikom nije napao u dvorištu, ja moram popiti ovaj napitak da vidim o čemu se radi ovdje, evo. Na 3, 2, 1. Pa nije ovo loše, dobro ovo rekao, mislim popio bi da ima još, ali... Ja sad ne osjećam ništa kao, nikakav efekat. Moja lijeva ruka, počne me srbiti, trnuti. Ljudi, radi! Izgleda radi, ljudi! Ovo je dobro, mislim, osjeća se kao da je moja prava ruka. Sad bi mogo nešto ogrebat ovo, mogo bi rasparat cijeli ovaj zid. Mislim da bi mogo naći Ivana da vidimo ko je sad jači. Sad sam 100% jači nego on. Vidite, ja imam ljepšu ruku. Moja je crna, imam veće kanđe nego on. Neko zvoni, ljudi. To je vjerojatno Ivan. Idemo vidjeti. Evo ga, ljudi. Trenutak istine. Nemoj se, Matijas. Vratio sam se u normalu izla. Bolje ti je malo. Vratio sam se u normalu, imam kontrolu nad svojim tijelom, ali nisam skonto da imam dvije ruke. Glo! Ja sam se obuku, vidi ovo imam košulju. Ček, šta je sa tvojom rukom? I ja sam malo popio da vidim. Nemoj izgleda čega vidim, a tvoja je drugačija ruka od moje, gledaj kak moja izgleda veliko, ali tvoja je isto dlakava. Ovdje imaš malo krvi, zna crvene, pogledaj ovo. I ja, gledaj koliko je moj nokat naspram tvoga. Ajde da testiramo ruke, zašto si popio uopće napitak, rekao se da neće. Nisam ti vjerovao zato što kad si se pretvorio dobio se novu odjeću pa mi je to bilo sumnjivo. Ali, koliko si popio tog napitka, to je pitanje. Jako sam malo ovako otprilike. Malo, pa zato si dobio samo ruku. Ljudi, vidjeli ste, moj brat je popio isto napitak dok sam ja bio vani. Pa valjda nisam nikog napao od ljudi dole, jesi ti promatrao mene uopće? Vidio sam te, ali išao pogled kroz prozor ponovo i nisi bio tu. Okej, dobro je bitno da nikog nisam napao. Hajde sad da probamo barat ruke, da ima ko je jači doslovno, pošto i ti si dobio neku crnu od vukodlaka ruku, drugačiju malo od moje. Jesi li spreman da vidimo cimal vukodlak, ljudi, konačno imam kontrolu nad svojim tijelom, da vidimo ko je jači obaraju i pokaže ruku još jednom ljudima. Vidite kako ima crnu ruku, ja ne znam zašto ima takvu ruku, možda je on neki drugčiji vukodlak, tako da hajde da probamo. Ala glovo, kako je ovo čudo, brate mili, jo, već osjećam snagu u njegovoj ruci, ovo je ipak lijeva ruka, ali hajde da vidimo ko je jači za 3, 2, 1, pan! What the fuck, ljudi, šta se dešava? Ne mogu ja pobijeti, ali... What the fuck, gdje mi je brada? Gdje mi je brada? Nestala mi je brada, ti, prelezak ste, ljudi, nestala mi je brada u jednom trenutku kad sam spustio se. Kako si mi uspio pobijediti, još jednom, daj mi ruku da osnim. Ovako, ne, ovo je druga ruka. Ovo je druga ruka, dobro, nebitno, to je to. Ovo ćemo završiti video, ja se nadam se ljudi svidio. Ovo je bilo prezanimljivo, tako da palite taj like. Šta se ovdje dešava? Gdje mi je? Sad sam tek skonto. Ovo jako brzo neste, ja sam mislio, vidi, dlake su mi ostale na ruci. Ali čekaj, glovo, ova ruka mi je čitava, to jest od vukodlaka, a ova druga ruka mi je se vratila normalno kao tebi. I ti bi se trebao vratiti uskoro zašto je malo napitka popio. Tako da ljudi, eto, koliko ljudi da opale lajkova na ovaj video? Inače će se pretvoriti u vukodlake. 8000 lajkova ljudi, inače ćete se po noći pretvoriti u vukodlake i bit ćete jako ružni, napaćete druge ljude, bit ćete jako opasni, nikad se nećete vratiti normalno. Tako da razvalite sad like, budite spašeni i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!